Svima, dobrodošli na novost ovih pet shopa i Julija. Danas imamo novosti. Ovdje negdje upropašteno u prometu nekoliko ljudi. Poginulo ih je 8, a ozlijeđeno ih je 63. Zato idete i morate nazvati policiju kad vidite taj slučaj hitnu i zato morate ko neko nazvati čak i sahranu dok završite. A sada iz kuhanja. Kineski kuhar je smislio jedno nove jelo. Jako fino, jako mirisno, jako lijepo, jako ukusno. Zove se Kinchu Panu. Malo čudan naziv. Kao igra bazivati Tako se to događa u ovome kvartu. A sada iduće vijesti. Čujete li manekenke da ovdje ima najljepših odjeća u ovom sad? Pazite samo da ne padnemo mormaju da ne slomite glavu. Ajde, a sada idemo na poseban dio. Sada idemo sada. Sada vreme je za dječji program. Kad vaša djeca gledaju televiziju, moraju brže, bolje otići iz kauča. Prije nego li ih mama upati. A vidite, tako. A ovo su bile vijesti, ja se zovem Arijana. Ćao svima.